الحمد لله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن وسائل mari Kama qala Allah Ta'ala kaya oleh dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Gusti Allah. Fa kaifa tattaqun in kafartum yawman yuj'alul wildanu syaiba. Dawi Gusti Allah fa kaifa hale kaya apa tattaquna wedi sapa sira kabeh. Ngomong wedi tapi ndak iman ya padha mbek goro. Ya. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildanu syaiba. Kaifa hale kaya apa tattaquna padha wedi sapa sira kabeh. Nggih wong kafir maksude. In kafartum lamun kafir sapa sira kabeh yauman ing siji dina yuj'alu kang den dadekaken yuj'alu kang den dadekaken yuj'alu kang den dadekaken apa yaum alwildana ing pira-pira bocah den dadekno syaiban ingkang wanen. Bagaimana kamu akan dapat memelihara dirimu? Bagaimana engkau bisa menjadi orang yang bertakwa? Artinya bisa menjaga diri daripada siksaan api neraka. Fa kaifa tattaqun? Bagaimana engkau bisa dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah, menjaga diri daripada siksa api neraka? In kafartum, sedangkan engkau mengkufuri yauman satu hari yuj'alul wildanu syaiba, di mana di hari tersebut anak-anak kecil akan menjadi beruban. Saking dari dahsyatah arepa nikah sampai kanak kene langsung keluar jadi apa? Oben. Oben. Kanjeng Nabi oben. King oben Kanjeng Nabi tak banyak. Beda satu bu peto belas. Beda satu bu belu belas, peto belas, belu belas, sangat belas. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada bu syayyabatni Hudun wa akhwatuha, telah membuat aku beruban surat Hud. Saking dari perintah neng surat Hud nikah sampai Kanjeng Nabi keluar apa? Oban. Berapa ban Kanjeng Nabi? Peto belas, belu belas, sangat belas. Apa surat Hud nikah esena? Sampai Kanjeng Nabi ada bu syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ma'oban kasengkok surat Hud, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke Kanjeng Nabi fastaqim kama umirta. Di dalam Al-Qur'an surat Hud Allah taala ada bu fastaqim, istiqomah sapa sira. Sira sinten? Sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bereen istiqomah sampai Kanjeng Nabi keluar oban.
Jadi istiqomah nih kak terakat saya paling raja nih kak. Mon beni orang saya beri hidayah tak kira kelar istiqomah nih kak. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Sampai nanti situng istiqomah bayi. Saya nyabanya al istiqomah situng ke istiqomahan. Andi istiqomah apa pembian? Baca Al-Quran, mari maghrib, yasin, masalah. Baca Al-Quran, yasin, mari salat subuh. Baca Al-Quran mungkin sehari selemper atau 2 lemper. Syukur istiqomah. Khairun min alfi karamah, lebih bagus daripada 1000 karamah. Angling Dharma. Ngokos. Beneji keramat. Benih nikah karamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, orang-orang sepada ngocak Rabbuna tang pangeran Allah. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah tak cukup. Thumas taqam, harus istiqomah nikah, bacaan nikah. Rabbuna Allah, thumas taqam, istiqomah dalam taat dekat Gusti Allah, istiqomah dalam ibadah. Berat istiqomah nikah. Sampai kanjeng Nabi keluar oban nikah. Lah orang mulan di istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat bakal turun ke orang mereka menjelang kematian. Allah takhafu, cak kok takok. Wala tahzanu, Allah takhafu wala tahzanu, cak pak sompok cak susah. Anak-anak ben cak dina cak terkebatir. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pabunga apa senang kalaban swarga. Istiqomah lah keluar oben. Nah kuakku ning hari nikah, hari kiamat nikah karena kini aja langsung keluar oben. Dari dahsyatah, dari hebat tak hari kiamat sampai karena kede langsung obenen. Tak ada ente umur sebitek, tak ada ente umur sekat lema. Oben saya tak oben. Saya harus tak oben. Oben kapi gula obenan kapi. Bulu nelong yang obenan kapi. Payah habis saya tebu. King cak nabu oben hukum makruh. Hukum makruh. Karena Allah Subhanahu wa taala tak bakal nyiksa da orang mukmin sekular oben. Dzu syaibah. Artinya ya syukur tua saya tua ongguan. Tua tade margeneru tua mun kelakon arek kere obonen ngetulajengan ya. Maksudnya anapa mak Allah Subhanahu wa taala enggan songkan senyiksa orang seiman seislam obenen nikah karena iman abid ya amal tentunya lebih banyak. Seneka konsekuensinya orang yang beruban lebih todus karena aben la obenen cak semir nikah oleh semir kecuali semir je oleh mun tepan perang mun tepan ide cak semir teropa juga boleh ya tine je ocol je lah anu napa nyaman oben nikah malah tak de mengode bae. Ialah peringatan dari Gusti Allah. Peringatan dari Gusti Allah ini ke banyak macam-macam. Nah, dalam Al-Quran wahum yastarihun dari mana ada? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada bu. Bismillahirrahmanirrahim.
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Wahum yastarikhuna, mereka-mereka sebenarnya neraka nih kan. Allah Ta'ala menceritakan orang sebenarnya neraka daripada selamat. Yastarikhun, mereka menjerit. Mereka menjerit. Benar yastaghithun. Maknanya apa ada? Yastaghithuna, jerit-jerit istighothah. Jaluk pertolongan. Yastaghithun. Allah Ta'ala ngaku lafaz yastarikhun. Apa maknanya yastarikhun? Jeritan yang seumpama jeritan selama hidup di atas dunia dikumpulkan jadi satu, maka lebih dahsyat satu jeritan yang ada di alam akhirat. Wahum yastarikhun. Areng cereng ni ka alung kelung ni ka umpama selama odin alung kelung odi alung kelung ning dunya ni ka. Umpama odi alung kelung siang malam selama di ning dunya. Papolong sacerengan ning akhirat ki lebih dahsyatan pecerengan ning nikah. Haru ya Allah umpama. Pecerengan saya kadare selama odin acereng to. Pas bolong saare acereng ning akhirat. Ki saraan acereng sekalian dia. Margan lafat wahum yas tarikhuna fiha. Apa sih baca saya kecereng? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Guste akhrijna apa keluar boleh kula Guste. Pabali boleh kula Gusti sekejap ya Allah. Apa saya pinta? Na'mal salihan, kula terus beramal saya soleh. Kula terus salat berjamaah, kula terus apa sa'a, kula terus iman, kula terus baca Al-Qur'an, kula terus sedekah, ban sibitarata. Khairal ladzi kunna na'mal, saya kula tak gelem ngamal padahal kula beda kesempatan, beda kekuatan. Jawab tina Gusti Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah aku beri panjang umur kepada kalian? Kan lek panjang umur bisa engkau kakek. Kan lek panjang umur. Awalam nu'ammirkum, apa telah tak panjang umur ben sengko ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Lek beri panjang umur kok. Umur sampai sebita kepada emak. Umur sampai petong pola beda emak. Tak cukup jeda. Waja'akumun nadhir, lah datang kabuan peringatan. Pada saat dabu nadhir, an-nadhir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi andik julukan basyiran wa nadhira. Pada saat dabu an-nadhir asy-syaibah, obahan. Peringatan an-nadhir ni kan. Napa obahan ni kan peringatan dari Gusti. Lecek pati mandeman malah obahan. Tersebut naku Al-Quran. Siapa teh apa nyaman dia? Ngoslot, scroll. Wes, hari iyalah. Mulai datang peringatan dari Gusti Allah. Waja'akumun nadhir. Lo datang peringatan kaban kapi. Lebat lesana para ulama. Cak bakal datang dina kiamat. Lo datang daban kapi keterangan-keterangan. Bahkan ban sakit termasuk peringatan dari Gusti Allah. An-nadhir. Sakit cek tak saya takbir pada kali sakit. Tak ngoda terus bakal tua. Tua aja termasuk peringatan dari Gusti Allah. Oban termasuk peringatan dari Gusti Allah. Fadzuku fama lidzalimina min nasir. Wes rasa akil setiap. Rasa akil kare kastana. Percuma kastana yang akhirat ini percuma. Mangkan mun ki kastana yang dunya ki bisa berharap ki dengan. Tapi mau dengan akhirat sobung kastampan percuma. Nah, ini kebab oben, ya, ini kan banyak seoben ni lah. Ya maji ya lah, bukan kami dah mama ada iya. Lecak lang macam lang, ya jauh oben kapi. Oben kajeng Nabi obenan kok, belulas oben kajeng Nabi. Pas nggak apa cinta na sahabat ke Kanjeng Nabi nih, masya Allah. Oh bener bitong pak,
benih karo gerak gerin Kanjeng Nabi seetero seetende sampai bener nih kan bitong bi para sahabat saking cinta ada ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Naam. Tayyib. La ilaha illallah. Fa kaifa tattaqun in kafartum yawma yuj'alul wildanu syaiba. Mak bisa ben terus selamat takwaku. Ning hari kiamat cereng ben tak percaya de tengah dari kiamat ben tak percaya cek bakal al wildanu yuj'alul wildanu syaiba kana kene betul tua pa oben cereng ben tak percaya. Fa kaifa tattaqun. Ya neka kekuatan iman. Lah cek semongko dek neraka tako arapa polan ngetella ya masuk iman mon ngetella nika sambian tero masuk swarga sebab ngetella pada masih tero mon kudu ngetella ke swarga kudu tako ke neraka kudu ngetella ke neraka tero tako kudu ngetella ke swarga tero masuk ya tak bisa nih kecerengnya mana iman nih ndak bareng si ghaib alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib orang seiman dak ghaib swarga ghaib neraka ghaib kiamat ghaib tidak terjadi bantang ngetela tapi dorongan kekuatan iman nika sehingga orang seneng kenceng beramal sesoleh jauh dari ngelakonin maksiat menghindar dari kelakuan maksiat karena takut masuk ke neraka benih pola ngetela benih pola tahu benih pola ngeding berkekuatan apa iman tayyib wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah in kanat illa sayhatan wahidah in kanat lamun ono apa siksani kaum illa sayhatan angin napa niku jerit wahidatan kang sepisan ingkanat ora ono maksudnya ingkanat ora ono apa siksaane kaum illa sayhatan wahidatan angin penjerit wahidatan kang sepisan nang surat Yasin kan nggih surat Yasin al ayah nerusno sapa sira ing ayat berikutnya وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق den kiring sapa alladzina wong akeh ittaqau kang padha wedi sapa si alladzina rabbahum ing pangerani alladzina den kiring ilal jannati maring swarga oleh den kiring zumaron hale bergelombang golong-golongan kloter bergelombang ya zumara hale gulung-gulung napa ngombak bergelombang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين wasikoten kiring sapa alladzina wong akeh ittaqau kang padha wedi sapa si alladzina rabbahum ing pangerani alladzina den kiring ilal jannati maring swarga oleh den kiring zumaron hale gelombang golong-golong napa gulung-gulung alung-gulung bergelombang hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha sehingga mereka datang di surga wa futihat abwabuha dibukakan pintu oleh para malaikat sambut ben para malaikat khazanatuha serah para malaikat aja geswar salamun selamat alaikum tibtum selamat can malaikat salamun alaikum semoga selamat tercurahkan kepada kalian berbahagialah tibtum alaikum tibtum salamun alaikum tibtum selamat berbahagia fadkhuluha khalidin masuk selama-lamanya
Nah, orang termasuk swarga bergelombang apolong bi orang se itakau nikah, ya kudu nyari golongan diri semangkin. Terus akelo terasa apa mbian? Kuaku, jarang antara keloter. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Orang giring tining para malaikat sepada takut dekat Allah Subhanahu wa taala giring ke swarga, sengiring malaikat. Ada abang gelombang dia. Lah, apakah harus apolong kuleban sampean? Oh, tero apolong aku ning barisna para ulama. Wali songo misalan. Umpama orang apolong, orang agolong harus apolong, ya tak bisa darma si agolong. Jangan ngaku lagi sampean tak apolong. Tero apolong bi para sahabat. Darma mun orang apolong, orang agolong harus apolong. Tak syaratnya harus apolong orang agolong nika. Tero abeur ngaku si bergelombang nika. Diri semangkin tentu aki. Diri semangkin kulo mancing dengan berusaha. Tero dadi golong nah. Al-Habib Ja'far bin Syekhan Segah Pasuruan si benar hatam Quran. Ya berusaha pasal tak benar. Andi hataman tibi Al-Quran. Oh, terus apolong bareng Romo Hamid Pasuruan. Ya berusaha Romo Hamid 5 waktu na tak pernah rasa ninggal salat berjamaah. Hatta sakit. Terus apolong bisa aku, agolong bisa nih ke Zumaro bergelombang. Ya mula agelombang bi orang-orang sih tak bener. Agolong orang agolong tak harus apolong enten. Orang agolong tak harus apolong. Mon orang agolong harus apolong, tak bisa agolong lu sampe. Dari masa agolong bi para sahabat, cila ada. Dari masa agolong ban para aulia, bi Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu tak bisa. Bisa. Walaupun tak agolong, eka polong insyaallah. Walaupun tak apolong, eka golong insyaallah. Enggak sahlani almarhum. Dia mau nyapakan jana. Dia mau nyapakannya. Demak golongan. Sahlani, enggak baribe. Sahlani. Kibad, sobung umur. Mele motor kang karo gawe merung de makripin kok. Orang gawadar mah sahlani. Kayak apa tuku motor ya nih? Kayak marung nang Pak Ripin nih, boleh udan-udanan. Gawat mah. Boleh motor ke marung itu ada Pak Ripin lamba. Sahlani monolokan jana. Ada mah golongan kok. Tahu apa maksudnya? Terus golong aja yang arah. Golongan. Ya. Di golongan nih kaki tergantung dari semangkin gulu manjenengan. Golong pasera. Sebaliknya. Orang se kaper yang kijukan kiring ki Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang se zalim, orang-orang se kafir, orang-orang se tak gena kelakona kisami. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Wasiqal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir digiring oleh para malaikat ila jahannam zumara, bergelombang dia abalomba. Oh, engkau Islam ara mamek kagolong bi orang kafir. Jareng aben masih tak apolong, agolong apa? Kelako netero, kebiasaan netero, pakai netero. Ya pada akhirnya. Karena orang ronero ini tak mau langsung, Pak. Orang ini kan mau tak langsung nero 100% lah, itu gani sekone. Ndak ada potongan obu netero. Maksudnya pakai netero, gaya netero, neng netero, akhlak netero, atib netero, sampai agama netero. Pangeran netero. Sebagaimana kebakaran, tak mau raja kan sekone dari kene dikira sampai jadi kebakaran raja. Lah,
Orang se kafir pun orang kafir nika giring kieu bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben pendukung-pendukung orang kafir nika giring kieu bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha tingkul depak ke neraka jahanam. Buka ben malaikat saya jaga neraka jahanam. Wa qala lahum khazanatu alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaikum ayati rabbikum. Bukankah telah datang kepada kalian para utusan rusulun, para utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya, ayat-ayat Al-Qur'an, kebenaran Allah, kebenaran hari kiamat. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kalau peringatan bi Gusti Allah, cek bekal terjadi ria, pertemuan saya kada ria. Hari ria kan liqa'a yaumikum hadza, ben bekal ketemu ben hari ria. Kalau pada apa ben para otosan debat lesan para ulama? Qalu bala engki malaikat sobung selopot dari kaula. Ampun depak sateja kebetulan kaula. Ampun mireng kaula lebat lesan para nabi ben para otosan etrosaki risalah nubuah kelaban para alim ulama al ulama warathatul anbiya depak kelaban para ulama. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ampun letih dikatan na Gusti Allah panika. Coba orang-orang si kafir bakal oleh adab dari Allah Subhanahu wa taala. Pada apa? Kapi. Jadi pada giring dia, Pak. Pada giring kapi dia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Arya gelombang pertama surga, gelombang kedua ke neraka ya. Melem biar nora gelombang saya kamar ya. Mau tepele diri semangkin. Kita mau waku, boleh tidak bisa. Harus meleh diri semangkin. Ya. Ini ke penjelasan tentang wasiqal ladzina taqaw ila wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Pon wa yuqalu lanten ucapaken apa sing tin ucapno. Yashhadu nyakseni alaihim ing atasi makhluk menungso niki sapa sab'atu syuhudin pitu pira-pira saksi. Sapa sab'atu syuhudin pitu pira-pira saksi. Siji al-makanu, siji panggonan. Ada buaki beda petok sakseh pagi sebekal hadirakin dina Gusti Allah kanggo nyakseen segala perbuatan kaula ben panjenengan selama di dunya. Semendatang persaksian Gusti Allah berapa saksena? Petok. Walaupun tawa saksere saungkuna la cukup la pangeran dela. King ane ke dalam rangka Allah Subhanahu wa taala supaya orang betul-betul takut, Pak. Supaya orang-orang ongku dalam ngajalanaki kehidupan mereka dengan semaksimal mungkin supaya tak delurung guluban panjenengan. Pak apa kapir beda saksi nak kapir aku. Tanpa saksi pun Allah taala mampu kebesar. Tapi Allah taala apa ring saksi ngak nikah supaya guluban panjenengan semakin tak berkutik. Semakin tak berdaya manusia menikah. Pertama, al-makanu situng panggonan. Panggonan sing kita tempati, tempat sing kita panggoni, ibadah besok di akhirat yo nyakseni ibadah, tempat sing dikangge maksiat nang Gusti Allah. Besok panggonan niku bakal nyakseni. Makanya wong niku disunahno lek kate sembayang sunah dikongkon pindah-pindah panggonan. Karena setiap panggonan sing digawe sujud nang Gusti Allah niku besok nyakseni di akhirat. Tanah sik gawe ibadah nika kuku nih, tanah sik toju iku lek sampean sore mangken. Nyakseni kuku nika. Nyakseni kebagusan kaulewon panjenengan. Sebaliknya tempat atau tanah kenengan panggunan segabai maksiat ke Gusti Allah kuaku pun bakal nyakseh
Beban barongan. Ya no apa masuk ngaji mon beban barongan. Ila mon temon. Jarang baca bagian mosang. Mon temon bibu dadi pade ya. Rengkerengen ruan. Iya tak suudon ki mulai baca beban barongan je. Ila wis etang peteng karo lah. Bener tak kira tang peteng no apa tang peteng. Setiap kenangan saya gawe maksiat, gawe judi, gawe mabuk, nyaksek dharma. Lah karek kadung, mangkane mun nang tobat sampean mun ngaji bab tobat. Mun pacet orang ja tobat ongku, di antara syarat ta orang mun atobat ongku, tempat setoman gawe maksiat, soro entare, soro tobatin tempat jiwa. Baru tobat ongku orang. Nomor 2, setiap engak dek maksiat saya lakone soro sekali nek tobat. Walaupun abel tobat, engak tuh ya Allah kok lambat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aktivitas boleh. Ting engak boleh kok duh kok lambat to mande. Ya Allah sepuraki Gusti, ya Allah sepuraki Gusti. Bahkan tak cukup nek ketok, soro entaren kenengan sik gawe maksiat ke Gusti Allah, soro tobatin ning tempat niku. Edim makenangan edim ya engak kapi masih gula engak masih gula cek edina romarede ya cek edina marede yo setiap tempat ku aku nyakse nah sopa aja tak nyakse pola bi pangeran sapora le kenengan je sero tobat Pak coba sampean mun ngaji bab tobat nggih ning babu taubah termasuk syarat ring tobat nika atau buat ongguan kenengan semare gawe maksiat soro entare soro tobati ning tempat menika artinya soro topoe jek semungkul mare keme soro bersir ya ke tempat kemir ya malah tak laseng terus ya soro soceen soro bersihin soro perom kalaban istighfar kalaban tobat ka Allah Subhanahu wa taala buru dam jarang lah kenengan nasi nyakse si orang se darusan tojuk boleh ngaji tojuk boleh tarawih tojuk boleh ning kenengan nika nyakse kapi kuku nika jadi sepertama saya nyaksen kuku al makanu siji panggonan la ilaha illallah la ilaha illallah qala Allah taala dawuh sapa Gusti Allah Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin ing dalem dinane iki dina kiamat tuhadditsu nutur tuhadditsu ngomong cerita apa si bumi apa si al-ardu yauma idin ing dalam dinane kiamat tuhadditsu nyeritaaken apa bumi nutur apa bumi akhbaraha ing ceritane bumi sak cerita Al-Qur'an iki sak debu ning surat Waqiah yauma idin tuhaddits ning surat Waqiah benih yauma idin tuhadditsu akhbaraha Al-Qari'ah ning surat apa nih Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal Qari'ah sampai akhir yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Al-Qur'an sadar bahwa bumi setengge manusia nek kuku bakal acerita. Nengen orang tak bisa ajak ngocap apa lah, dedok lah. Kerok orang je. Tak bisa nolak pun. Cak bumi sing ngocap. Nah. Mosok kita takwa. Hah? Mosok kita geriwisen kira-kira. Pola ngak nih keponan. Al-Qur'an nih kisah debu. Lamun Al-Qur'an tak mati Pak. Ya Allah alam. Nomor 1, nomor 2. Waz zamanulan zaman. Zaman yo nyaksini. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Gusti Allah. Kama qala kaya oleh dawuh sapa rawi fil khabari ing dalam hadis. Ya rupane hadis yunadi kulla yaumin ana yaumun jadid wa ana ala ma ta'malu syahid. Sing nomor loro sing bakal nyakseni nggih niku zaman, mongso, waktu.
Napa dasare? Hadis yunadi undang-undang apa zaman. Celuk-celuk apa zaman. Kulla yaumin ing dalem saben-saben dina sing kita liwati saben dinane niki lho. Mulai winginane seminggu, rong minggu, sebulan, rong bulan, setahun, rong tahun, iko wis besok bakal nyeritakno ambek cerita-ceritaku mbek sampean kabeh sing wis dilakoni. Gak iso wisan, wis mari wisan niku wisan. Makanya sing durung ayo hati-hati. Zaman sing bakal teko niki sampean ngestiti. Zaman sing wis kliwat wis ayo tobat nang Gusti Allah, njaluk sepuro nang Gusti Allah. Sing durung niki ayo hati-hati. Zaman sing bakal dateng nika. Nyamana zaman mustakbal, zaman maldi, zaman pun terlebat, zaman mustakbal, zaman sing bakal datang. Zaman niki nyakseke. Yunadi undang-undang apa sih zaman kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Ana utawi ingsun jari dino niki ngomong. Ana utawi ingsun iku yaumun dino jadidun kang anyar. Wa ana utawi ingsun alama ing atasi barang tak malu kang ngamal sapa sira iku syahidun nyakseni. Sabenare arene kang ngucap bilisani halih kalaban lesan halah. Kabira pada ngocak songgun. Apa sih tak ngocak? Mohon makin baca tak eding oleh sambian. Kabir bisa ngocak, kabir ini bisa bertasbih, kabir ini bisa dzikir ke Gusti Allah. Are ini ke ngocak, setiap are. Ana yaumun jadid engkau are anyar, beri lemari setiap mulai gelak-gulakku ngocak are aja. Ana yaumun jadid wa ana ala ma ta'malu syahid. Engkau senyaksina ben kuaku ning akhirat. Engkau kuaku senyaksina kakek ya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala janare. Buru dama. Dua, padahal petok senyaksina dua. Are senyaksina petok nika. Tempat nyakse zaman juga nyakse. Apa boleh bulan zaman Ramadan, bulan Ramadan enggak nikah? Ramadan sebagai jadi saksi. Hah? Ramadan sebagai jadi saksi. Cak moso bi Ramadan, zaman saya beri letak lebar, zaman saya dorong itu hati. Zaman Ramadan, bekto Ramadan nikah, zaman atau bekto nikah aku nyakse. Hari-hari Ramadan nikah nyakse. Ya, makan celaka orang se nototen bulan Ramadan keng tak gelem ibadah neng bulan Ramadan justru amaksiat neng bulan Ramadan. Nyakse Ramadan nikah aku. Arena nyakse bulan juga nyakse kapi. Zaman nikah mencakup waktu menit detik mongsonya mana. Az-zaman lam yataghayyar. Zaman pancet wa ahlu zaman mutaghayyirun. Zaman lambat tak pada zaman setia. Mun zaman apa ada? Orang yang tak pada. Naibu zamanana wal aibu fina wa nahju dzaz zaman bi ghairi dzambin walau nataqa zamanu hajana. Jadi Imam Syafi'i. Kita ini hanya bisa mencelah daripada zaman. Dididik zaman saya salah. Dididik zaman saya salah. Padahal zaman tadi salah. Orang yang sebanyak salah nah. Zaman nyakse waktu nyakse detik nyakse jam nyakse kapi. Per detik, per jam, per menit nyakse kapi. Waktu mentar pada selamat kula panjenengan. Dalam kitab Nuzhatul Majalis juz 2 halaman 166. Yu'ta yaumal qiyamati bi'abdin wal malaikatu yadribunahu. Kelak pada hari kiamat didatangkan seseorang hamba sementara para malaikat sebelum dia masukkan ke dalam api neraka, dijebloskan dalam neraka, para malaikat sudah memukulnya. Etokolen bi para malaikat, kambi eseret nika kambi etokole, kambi eseret nika kambi etokole bi para malaikat. Wal malaiku yadribunahu, para malaikat nika nukole kabeh orang benika. Fayata'allaqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir orang benika atakuan agentong de kejuban Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, Kanjeng Nabi atanya, ma dzambuh, dosa apa nih ke malaikat? Dosa apa nih?
mak telengak nikah ke toko le ben sampai ni pemasuk ke neraka ke toko le kita masuk ke neraka le toko le kada ma dzambuhu tu sana apa nikah fayaquluna para malaikat jawab adraka syahr ramadan fa asallaha taala fihi orang panika ya Rasulullah nototen bulan Ramadan king amaksiat ning bulan Ramadan Kanjeng Nabi tak gelem abri pertolongan da orang saya amaksiat ning bulan Ramadan karena Ramadan ni kenyak saya waktu ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pesadar umat Islam. Salah tak apa sakit amaksiat bulan Ramadan. Tak apa sarang terangan. Azina arang terangan, mabuk arang terangan. Waneng bulan Ramadan, bulan ibadah. Apa tak nyaksek nak aku nyaksek aneka bedede sar aneka. Karena Ramadan tak hargain bi orang peneka fayuridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'a fihi kanjeng Nabi berharap mengangkat tangan untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut seetokolen bi malaikat fayuqalu maka dikatakan ya Muhammad wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna khasmahu ramadhanu sesungguhnya orang ini adalah menjadi musuh daripada bulan Ramadan fayaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana bariun mimman khasmuhu Ramadan saya berlepas diri tidak bertanggung jawab daripada orang yang bermusuhan dengan Ramadan benein mainan Ramadan ya benih hal rem ya orang tak apa sah terang-terangan nama asal bulan Ramadan berat nih Pak Kanjeng Nabi tak gelem memberi pertolongan ku ning hari kiamat tak bakal beri syafaat ning hari kiamat da orang sama soda ke bulan Ramadan Tayyib pun pacat orang letak oleh hidayah dari Gusti Allah. Mbok yo rega ni bulan Ramadan. Keasrian bulan Ramadan. Celepan ning bulan Ramadan, teduna bulan Ramadan, cek kotoren kelaben horak, cek kotoren kelaben salon desar patrol, alasna patrol tapi amaksiat ke Gusti Allah sampai gulaku tak bajang sopu. Amabuk, ajoget. Ari apa yang benih hormat dari bulan Ramadan justru amoso mencemarkan nama baik daripada bulan Ramadan. Zaman ni aku nyaksek iki ya aku. Ramadan ni nyaksek aku. Matur muka Ramadan syahidan lana la syahidan alaina. Matur muka pagi Ramadan nyakseen kebagusan kaula ban panjenengan, tak nyakseen kecubaan kaula panjenengan. Amin Allahumma amin. Dua. Berapa banyak? Betul. Jadi setiap hari ngocak. Pak apa yang ngocak kapi pak? Kapi ini bisa ngocak. Kapi ini bisa ngocak. Katel nih gile bisa ngocak. Katel dia bisa ngocak. Bilisani halih kelaban lesan halah ngocak. Apa can katel? Undur bi'aklik. Anal muhayya linaklik. Kam sara mithli bimithlik. Can katel pendusan ni kala ngocak de orang je kakek mon nyongong ko cek nyongok bi matan malolo congok bi akal lah undur bi aklik congok bi pikirna anal muhayya linaklik engkau rek kebaikan kuingan le kakek kam sara mithli bimithlik berapa orang senompak engkau ya kata kakek ria beneo bene sapa kakek senompak engkau can katel ana sarirul manaya engkau kena reng tedung setak kecek kecan katel King kulit sampian tak eding kau oca. Are ni kau punare ngoca ana yaumun jadid wa ana ala ma ta'malu syahid. Engkau re are anyar, engkau re bekto anyar can are. Bulan datang bulan ya ada bulan pun ngoca engkau bulan anyar, tahun baru pun ngoca engkau tahun anyar. Engkau nyakse eda amal leban kapi. Ya. Waduh berat. Berat. Yen je pak sompa kongku malai titik re malai tak los haja anu enga aduh iya kana nyakse kenangan nyakseen bekto nyakse ki mun sapora pak mun sapora pak ki derma ya pacan pangeran la Gusti Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha Nabi ibadi anal ghafurur rahim wa anna adzabi nasyadid.
Nabi ibadi kebala datang kabula. Anal ghafurur rahim. Engkau adalah pangeran si maha pengampun, maha penyayang. Wa anna adzabi lasyadid. King je lupa tang adab pun berdesar tang adab tang siksa jan Gusti Allah. Tak salah berharap pengapuran Gusti Allah. King mula tak tobat ke pangeran, tak ambu dari itu sana, tak menghargai dari bulan Ramadan. Ya. 6. Hijau. Tak kau kasih Gus Dur. Gus Dur bingung sampean. Karena lemak berarti. Ya. Lemak dari petok, dua dari petok, karena lemak. Second dua tu tak sanggup kulit sampean. Derem makawaku. Tanah nyakse. Are nyakse. Are deki kapi neng boten kole nyakse. Kapi borong-borong re nyakse kapi. Dari na adil Gusti Allah. Sampai berdatang saksena. Orang sesoki beda saksena kia. Mata ngaji bon. Mata ibadah bon, mata bajang bon. Kula ano, kula repot, kula mangken ano. Ajabat. Oh, tadi pejabat bon. Mangkana tato ngaji iya. Mangkan kok mangkan bon tak bajang engki tak kober. Tadi pejabat berdatang Nabi Sulaiman. Nabi raja boen karo titi rosoron lah tak ngaji. Raja Nabi Sulaiman kita kok dekat Allah Subhanahu wa taala. Raja Nabi Sulaiman tapi tak olap dekat gemerlapan dunya ben sesena. Ada erma sesoki kalah bi Nabi Sulaiman. Datang boleh mata ngaji bon tak kober gula. Mata bajang, mata basah, tak kober kula malaikat. Ara apa? Melarat kula ala kotonya rengon, saya tak nemu rasa kali kula banyak tanggungan. Teti tak apa, semuanya tanggungan. Nabi Isa hebat datang, Nabi sebaling tandi Nabi Isa, tandi bungkoh, tapi takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Teti tak nemu era. Beda saksi nak kapi. Beda bukti nak kapi. Sesoki berdatang Nabi Sulaiman, sepejabat berdatang Nabi Sulaiman. Tak era, tak nama era, tak gelece. Mosok bon, tak todus gede cek dia ratoh, cek dia raja. Anak buahnya jin, anak buahnya jin. Sepatuh dak Nabi Sulaiman nega, ngeding dak suara hewan Nabi Sulaiman nega. Bilis ngeding dak ocan bilis Nabi Sulaiman nega. Keng tak olap dekat dunia pak. Bahkan Nabi Sulaiman dekat Selamaudin tak pernah dengar ke langit. Arapa todus dekat Allah Subhanahu wa taala. Ratoh raja keng tak pernah dengar. Malu ke Gusti Allah pak. Polan abad teti ratoh, teti raja. Malu dekat Gusti Allah. Sehingga beliau tak pernah rasanya dengar ke atas langit Nabi Sulaiman alaihis. Tak nama merah. Teti tak ada alasan. Alasan apa mbian? Marah. Alasan apa mbian? Tak ada alasan. La ta'tadirul yaum. Ada alasan setijan Gusti Allah. Alasan ruah lebih ada bukti nah, lebih ada. Are saya sibuan boleh, are saya sokian, are saya jabatan lebih tinggi. Anu melarat, are ya melaratan boleh. Saya sakit, ara 10 sakit. Nabi Ayub. Ayo. Nabi Ayub yang datang. Apa ben lebih sakit tenang Nabi Ayub? Nabi Ayub sakit sampai daging reta ada. Sampai nyoon ke Gusti Allah, ya Allah, kau le nyoon sakit kula ridho, keng nyoon ateku le sampai pancor Gusti. Karena abdi Nabi saat dikir ke ajunan, lesan pun tak aguli. Karena mana penyakitan, sakit Nabi Ayub nika. Tadak daging, kau le nyoon ateku le Gusti cek pancor, kula dikir ke ajunan. Apa dah pun Gusti Allah? Ayub, cek saking ben asam bet sekuni bae, cabut bingkok ke Nabi nak kake. Tak pernah sampet Nabi Ayub saking ngak nikah. Andi reng bini sesolihah praten ke Nabi Ayub. Salasan sakit, tak ibadah ke Gusti Allah. Nabi Ayub, ibadah datang.
Apa lebih sarap anda bang dia? Saya tandi berdatang Nabi Isa tandi bungkoh Nabi Isa. Apa lebih tandi tina bang dia? Sandi jabatan, sandi kekayaan berdatang Nabi Sulaiman. Apa lebih soki tina bang Sulaiman? Ada anak bunuh benih orang, hewan pun norot. Tak ada alasan untuk tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga aja. Kelah aja lah ambuang aja lah tak ada orang aja. Terus apa aja jangan guna. Mun senyam ngeronya mah bade siap lah toju lah gelak gula. Kemana tak ada orang sibuk ngarai ya sibuk terus ban sibuk ban. Oke, kini kok tak ada alasan wak subung alasan dari petok dua negeri mesen pah petok senyaksen aku masya Allah manter mau ke nikah dia saksi kebagusan kewalaupun panjenengan jaga aja deki terawih jaga aja pokoknya aja lah sengkah kerja taki cek manja aja hari mau manja ya laku dia boleh anu ben nyong semua wila cukup lah separuh bayi boleh mau lagu ngoronyo boleh malah tanggir jangan gula tak kira rambu pak tak kira rambu sampai tak ibadah sekali lembian pun ngalak berapa jus ngaji lucu beri lah mari wila janyak banyak laban aja hari mau tak laban terus manja terus ngalem terus engkongku jadi mon kikeng tak gampang masih gula saran gula penyakit mon nggak nikah sengkan nikah timbang sambian nikah jadi mon tak laban nikah tolos terawih laku suka kepelangan nggak terawih laku tak lagi kepelangan boleh tak tambah kuyu itu nan beda kuyu ini nan la ilaha illallah laban sengkah jalan kok tak kenceng kok masih jalan tina mek ceng tak kenceng kangko kiri nafsu aja ina mek ngajak engko ceng tak kenceng jerek kake padha iya dadi tak nemu ramponan karena sampun tipu daya setan nika inna kaida syaitani kana dhaifa tipu daya setan nika dhaif lemah karena kula ben panjenengan nika norot teh akhirnya kuat Pak padahal Allah taala dawu inna kaida syaitani kana dhaifa tipu daya setan ini tak mempan tak kuat lemah tapi tipu daya nareng bine inna kaida kunna azim tipu daya nareng bine ini kok boho sarah mon setan ki lemah mon setan tak mampu makalah reng bine tahu saku dek karo toju semua kemet sakone lah om iku tahu saku setan ambu mungkin kamu mungkin bodoh gendru sobo libeli bukak tereng lambo jangan kono wiwi gombelnya libeli bukak kok nako sobung mungkin berita ada agen teoreng setia pensiun setan je lah jole berdisa benih sengit apa rawan sengit itu ada lah mon rawan iya jadi saya ketakut mungkin benih berit, benih gendruwo, benih bebe gombel, benih libeli bukak benih. Libeli kata Pak Ji, jadi saya ketakut. Si danandan je lah. Jadi saya ketakut. Inna kaida kunna azim. Tipu daya nareng bini ini kok raja. Ya, termoga tetil masih manfaat. Saja lebih nih kan lah. Tentang kasih Gus Dur tenang. Ya, leto lianet dong ya. Mentir moga titik masih manfaat. Ane kan nyerita aki hari kiamat ku kanak kene langsung dadi oben, kemudian neng akhirat pada teng saksi-saksi dening Allah Subhanahu wa taala. Mentir moga titik masih manfaat. Amin Allahumma amin. Hari apa mungkin? Rebuh laku Kamis ngaji, Jumat libur nggih. Jumat libur karena aku ngisi da Habib Mahdi. Dan Jumat nikah hol almarhum Kiai Ansori Lebak-Sari mun sampean sopong udzur hadir hol maupun bulan Ramadan niat ngahole kiai niat ngahole rek guru niat ngahole rek sepona ngampung sampean dak kasa Jumat sore jam 5 Jumat dekanto prei Sabtu nah prei ya mumpung enggak jadi laku ngaji Jumat nika libur setiap Jumat libur karena kuliah rutinan Karangsono Habib Mahdi Hadar
Kebetulan berhol Kiai Ansori Pondok Darun Najah Lebak Sari Sabtu libur, Ahad normal. Kula Sabtu tauhid beda. Oh, nemu kerepan Kerepan mulai berkah ke Pamekasan kula. Yonceng Kiai Musli Adnan ke Pondok. Jadi kula berangkat pada tuhur. Kimon ngaji sekarang datang king tada kula. Nama apa ngaji kanto. Ngaji biti ente kadung istiqomah kula ya. Tak tak saya kula yai kadung istiqomah. Kita apa? Silahkan. Mulai setengah 6 mulai setengah 5 sampai setengah 6 mulai gitu kan. Ya, tanya ki dari kumma maji jan orang ngaji cong. Haja sambung ya inja istiqomah. Jan mulai bila maji aja gua. Masyaallah. Termoga pada lancar umur, sehat walafiat. Termoga Ramadan makin dekat di Ramadan saya istimewa insyaallah. Paringnya semangat ibadah taat ke Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي الله مهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا حلالا دائما وخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر واصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من ناس شفا وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب هم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله رب الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقزم والباقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب الرباني سنة شيخ عبد القادر الجيلاني سنة الشاذلي والزين الدين المالباري قطب الأنفاس والمؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن بن أحمد القاضي
قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعالي بن عبد الأبارس بوشر بلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصول مامورهم قد بالباد الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخضر ومقدم ثاني عبد الرحمن السقا وولاد مرمضار وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي والحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن دار الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة البوتي والحبيب عبد الحداد سانgi والحبيب حسن بهر والحبيب جعفر بن شيخان سقاب والحبيب علوي بن سقاب قبون أقوم والحبيب هادي بن شهو بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سسق والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب صالح بن حسن حامد تنقو والحبيب حسن حامد حامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب صالح بن حمد الهدار سلام بي بنونgan والحبيب ثم إلى روحي كي حجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافعي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحي كي حجي عبد الله محسن وزوجته كي حجي عبد الحليم جاسم ثم إلى روحي حجي معروف عارفي ثم إلى روحي صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن نتقبل الصلاة والدعاء والصلاة والقيام وتلاوة القرآن وعد علينا رمضان سنين بعد سنين وعما بعد وعما تحب وترضى وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذية والبيئة شر الفتن والمحن ما ضر منها وما ضن ويتل أعمارنا في طاعة ورضاه ويمن علينا بكامل محبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء به والاقتداء بسنة الصالحين الناطع يأتي كل سنة منكم سلم ومأمولا على أم يرضى رسوله وهب لنا كل خير وعمل معاملة أهل الخير ويعطي كل خير وعلى من أسلفنا أصل مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.